Ako tōpu atu ngā uri no Ngāti Ngāraranui ki wai te tīmara i rotorua ki te ako i ngā mahi raranga. E whakahaere hiana te wānangai e te mātanga raranga o Te Arawa, Donna Waiariki, kia kore ai tēnei mahi tuku iho e ngaro. Whakaako i te apōpō kia kore e ngaro. And do that right along. Kei te mimiti haere te toi raranga tawhito, he oi kia kore te tahi kui, kia waihonoa. We're going a lot into contemporary and a lot of the tradition is getting lost. We fold. Rua te kaumāori matau a Donna Waiariki e raranga ana, ko Emily Schuster i ka āwhiro kai raranga no Te Arawa, tōna kai ako i mua rā, whai muri i ngā tau e whitu i Ahitereiria, i hoki mai a Waiariki, ki tana ūkai pō, me te manoko nui, kia whakaraura i te toi, o nehe rā, i wainga i tana whānau, me ana hoa. I think it's a loss of the art. A lot of people are depending on Google. How many thousands of Māoris have we got living in Australia? They haven't got contact with the materials that we have in New Zealand, and so they're just replacing. Kore e ngaro tēnei mumu mahi. Kia mautonu e tātou ki tēnei mumu mahi. Ko te mea nui ko ngā tāngata i roto i tērei wānanga, te tainga mai i ngā rangatai ki te ako i tēnei mumu mahi. Then this will come back. Ko kingi au pauri no tūhourangi Ngāti Wāhiao, te mokopuna tuatoru o Emily Schuster, e mutu ana te rā tuari ma rāranga ai, tana pēke. It's special to me. Like, I've enjoyed the experience. I've done weaving at home by myself, but this is like the first proper class that I've been on, and so I'm just trying to take it as much knowledge as I can that my roro can handle. My kids now are, in their late 20s, early 30s. They want to know a bit more about their culture and stuff as well. And as soon as I told them I was doing this, the first thing they said was, "Dad, you need to teach us." E toi tawhito te raranga huri i te ao, nā ngai Māori i mauria mai ngā mātauranga ki Aotearoa i te tau ko tahi mano rua rau. Ko te hangarau e mi hei whakaore i te tangata, pērā i te taura, kupenga, rau te take nui o te raranga i taua wā. Nā wai, ka whakawhana ki te toi i taumata anō, arā te whatu koro ai. As long as there is children or rangatahi that are interested in doing this, then it won't be forgotten. I'd like to come here one day and sit down and watch these ones that I'm teaching teach. Ai te mutungo te wiki, ka tākoha te nuinga o ngā whāriki me ngā korowai ki te marae o Waititi. He roni Waikato, Te Ao Mārama.